Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras kada kayo amin. Shout out kada kayo amin anaaya tamang tartarabay kada iti drama mi. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ngen kam pinauluan. Di kan tumet mapnet. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Oh. At akon pa ka Nasayaat. Pangaldawon. Nakaluto akon itin na po yung awan pa'y si data. Apagiso. At din sangput ko asidata. Anya nga itin sangput mo lakay. Agora kata irwar ko. Kalagtunan. Darasam nga irwar ta mabisina kon. Oh. Ato yun. Rabong kan sa loyo? May mas dahil tanong maluto o bakal. Salbag mo ti kasi abiyag. Naklaki din no imuraga kay ti baboy. Uno baka? Rabong mo kan sa loyot gayang tinagyan iti supot. Diyak kaya dun tagsida ka na gitata na umaak. Impuruwak mo matan iti tawa na itin sangput ko. Nauma akon kunakmat. Nagsidsiday ti rabong kan sa luyot. Tila babawik anak ki as-asawakin ka. Oh no! Nawatam! Wala na itibain. Anay! Tinibab mo matan ti subsub ko. Anay ko. Gunggulam anang iwat. Kaslakit din masinggan tangiwat mo. Buisay. Hay! Papanam! Agsubli ka! Tabalseng kamat! Tibabang kamat! Yoan, apa nga sangsangit ka, balasang ka. Apa data subsub mo? Limtad mo. Sumra ka, di po itaong nagsarita. Tatang. Ita, mabalin ka di nga ibagam na niya tinapasamak. Tapay alimtag ta subsub mo. Nagkabibaw nga rudan. Tapay nga men. Anya tinapasamak. Tinibab-tibab na sawak tatang. Nagapa kami ngamin. Anya, nagapa kay manay. Anya man ang tinagapaan niya. Apaya, tinibab na ka ako ng tasawam. Masurunak ngamin iting sangkot na si Dami. Isungin purwak ko na. Anya nga mintin sangput na si Dayo aya. Apay nga purwak mo ako nam. Rabong kan sa luyot manin ah. Mas madgayam na gaya masita. Apay nga impurwak mo. Naumak nga rudan nga agsidsiday tikas jay tatang. What? Iso nakaluksawak akit impurwak kon. Basol mo lang. Ano apay tinibab na ka ti asawam? Iso pala ti sakit yung matatang. Gaputa si ka ti madi ti aramid na. Uray anak ka. San ka nga ayunan no madi ti aramidam. So nga agawit kan. Unay daytan kaka. At sakit tinakom ko kinitatang. Imbis asyak ti kampiyan na. Tanagipulong akin ko na. Ti payla sa awak mo ti sakit na. Ha? Nilmer. Nakaudatal iti kusinang agururo. Salbag daytan na tao. Imbag ta simmang puten. Balseng kamot langgong. Agat arak pay. Nabarbartek. Ay na, aguray ka man. Tasipateng ka. Nakabalisak mo laang. Joan. Kayat mo pay, timatibab ah. Sana na bakit? Imbis ang maalay-ayan ti pungtot ko'y ti panagapat ah. Saan? Tasimangput kamot ang nabarbartek. Nangalaam ting sukmon mo, ah? Inutang ko bakit? Ay na, salbag ka talaga. Nakautang ka manan.
Di ka pa'y makautang itinaimas asidata. Arak mo't tingkaut utangan. Kaya mo tapak-upak ulang ka. Saan mo tinabakan? Saan? Dito'y lakit di tiyanggi ni Nana Marta tinaginuman ti asawak. Nana Marta, umayak man. Kanyat gatagem balasan ko. Saan ka gumatang, Nana? Kanya nga ron nga tigagarap no di ka gumatang. Adala ko madamagak, Nana. Kanya dayta. Dito'y kadi tinaginuman ti asawak. Wan, imutang itilong nek. Ay nabalasan ko, jaklem pagarop. Nalaing magayam nga agarub-ub iti arak nila kay mo. Inibos na di inutang na. Tumatlaan na laos ti Bartek na taurela nakaturog anasang putak. Umay mo nga rod bayada na, tinutang na. Ay saan, Nana? Awan pagbayad ko. Ang pati singirin nyo. Isupay kat tinagap-apaan min aday tatawang kwartami. Ita, arak ti inutang na, imbis as sidaan. Ay, saan lang nga arak ti utang na kanyak ti asawam? Adapay kwarta, nabulbulod na kanyak. Anya? Manungay ti utang ti asawang kwarta kada kayo, Nana. Kanamin anon nga imutang. Ay namin liman adaras ngimutang. Anya? Manungarod amin nun ngay, Nana, ti utang na. Ay adamot, 15,000 pesos at inautang na kanya ka kwarta. Nagadon? Ay, salbag na dya tao. Agsagaan naman, apaman na sumangtutak. Mabukal ko latik din ay jay. Ayun ay daytan kaka. Ay, unay daytan yun. Nakigtutak pa, iti panangilibag mo itirikak. Kaputa gumilgil ayab tipong tot ka kan kasalbag ka. Unay ka mati. Hindi lang masubsibanan ti pungtot mo. Saan? Awan nga min ti makukwartata. Isong adaro mo bro ti pungtot ko. Mapaghanap kamot. Ado gayang pa'y ti utang mun akin ni Nana Marta. Anya? Naamamon nga adot utang ko. Wan, napanak namin ni Jay. Nangip ipanam, tinut utang mo. Nagsayatan na ita sa ludsod mo. Ta maibagak matlangan, tinabayagan na, rantak nga ibagakin ka. Aday limlimod mo? Talagang adda. May papaniti naduktalam nga utang ko kung ti kinambisyosa. Anya ti... Kat pagkap tinaduktalam nga utang ko. Ambisyosa. Mustos. Anya ti kayat mo asawan? Malagip mo, dahil di kanayon na panangap-apam kanyak. Hindi dandanin ti kasangay mo. Inal daw ide nga apaanak. Da kayat mo abungga ti kasangay mo. Nalpasan da Jay. Anya kumangay ti pakay na igan na itado nga utang mo kini Nana Marta. Kapilitan nga imutang nga kiti kwartang ingatang ko iti pamuriasa na baboy ana parte iti birthday ta mapaghanap kamot. Di ka lang mapnag. Saan aya anang abak kay ti weteng? Saan? Kung kunak lang idi anangabakak. Tapno saan ta may babain karagiti tao nga may nakidaya. Salbag ka? Apay nga ron nga italang ibagam. Gaputa dya kayat nga problema ka na mabalay. Kasta ti kinapatag mo kanyak. So, rantak nga inutin lat ako man na tintinagan ti utang ko. Ngam namamot kaya man. Gaputa na mo amon. Masapol nga tinulong ta namang bayad. Ay saan? Utang mo na Jay. Sikati mang bayad. Ngam sikat ti makagapon no apay nakautangak. So, adwatang agbayad Salot ki iti kasi abiyag. Awan la na saya at iti pan nakiasawak din ka. Awan makukwartam. Awan ti kwarta. Kahit, anya ti kahit masawa. Di sinanak, kasta ka rin. Dahil sumat ti karang nga ibagabagam. Nasa umon. Bareng makatumpungak iti baknang. Ay, jak ipalubos. Matayak pa yung muna, sakbaya makin, ngayat kay ti sa balay. Kay kayat mo nga grigrigat ak iti sidong mo. Urayam aramidag amin na pamuspusan, tapno matapkalak tarupam iti ado akwarta. Sa apay la kuma, tano saan, isina ka talaga. Napnapanan nga tanti salbag nga asawak. Si Pudrimwar dito itay bigat, di mo't nagaw-awi dan. Ay na, saan ko pa'y mo't nga rod matawagan iti cellphone na. Rabiin ngam awan pa'y laeng. Napanan na nga tanagin inumanan.
Mabartek la sumangpet makita na. Talaga pulso tak ti dua lapayag na. Ay na, talaga mamigpigar-gerak iti pungtot kon. Unay daytan kaka. Naimbaga-bigat yu tatang. Joan, si Kamal. Ada ka din napatag nga umay mo ibaga. Dapayan nakasapsapa ka ngay may. Damagak no naturog dito iti asawak tatang. Anya? Ay, saan? Saan ngay imay dito balay? Sa dino ngay nga rutinap na pananan. Ngayon umunag ka pa ya. Sige, hindi pa lang amin kalman arimwar. Ti amok imaimyan dito eh. Awan mo't gayam. Napanan lang arudan. Ano, nakiinom kat nabartag. Iso asaan na nakaawit idirabi iji balayaw. Wun nga rin tatang. Mapanak ko may dyan na Marta. Tadamagak no mapan na ginumijay. No malabsak mo't yu balayo. Ala, hingkang arudan kitaan. Amang ano ija tinaginuman na. Good sanan anay sangpet ti pagina. Unay daytan kaka. Nana Marta. Nana. Apay balasang ka. Anya tiga tangab. Nagsapa kamutan. Awan tiga tangak nana. Umayak lagdamag. Anya ti damagam aya. Saan ka dingin may dito iti asawak? Saan mo? Apay, imbaon mo nga may gumatang. Dito'y mo tumay mo pang birukan. Saan nana? Ngami di pa'y kalman ngami na pimanaw. Di mo nagaw-awi dun. Anya? Ay, mga no sinang putanan ti sabali a babae. Anya? Saan na mabalin nana? Gubatak ni Elmer no siyak ti sukat na. Napipiyapay asyak ti mangisukat kan kwa na. Ngam ti iso ti mangisukat kanyak. Ay, angaw ko laang mat aja imbagak si kamot. Amukmot ngay ayatin na kaunay ti asawam. Tano umay aginom dito'y tiyangge kat sangkay bagana nga aramidon na ti amin. Tapno maitid na ti kayat mo. Gapo tay ayatin na kakanuunay. Kasta ti bagbagana nana? Wen, iso nga gawid kan. Tabarang simbang putun ti asawam. Unay daytan. Ay, nakaawid akmat laangan dito'y balay. Ni, adamot ang tsinelas ni Elmer dito'y sangot iri daw. No kasta, simbang putun. Sumra ka. Kunak tupay kata simbang putun. Adda di tatugaw amat maturog. Ringok. Hoy, Elmer! Elmer! Joan, andakan. Siyak ti rumbang amang damag, kun mangibaga nga dakan. Sa dino tinapnapanam? Apay nga talanga sumangput ka? Sa dino? Saan ka nga gunget? Bakit? Napnapanam nga rod. Apay adi kasi mangput ti dirabya eh. Adda na pintas at trabaho. Iswa sumardeng kaitan nga agung unget tanda kwartakaw. Anya? Mabitlang ti kwarkaw. Pakitakan ka. Oh. Ato. Rinibo a kwarta. Nagadaw. Manungay dayta. 20,000. Dahito, iti sapol ko idirabi. Sapul mo dayta? Uy, dakkel ti makwartak iti dahito trabaho. Adun tupay. Anya ti trabaho maya? Secret. Di mo damagan. Kanayo na makaigumtay tinawadwad a kwarta. Maitid ko amin na nakayat mo. Ang kure ka, tayo naggumatang iti na imas amerin data. Uray nakbakal. Ni, rimwaran. Mapan ka no gumatang iti na imas sa kanon mi. Ni. Anya day taad day ti datar. Naka sashimat. Narugrug na lakit di day ta. Pidutok man. Anya day toy. Kasalamat. Pulbos. Amangan mat. Nuda kasun tinasumok ti asawak. Sus, sabali ti pagdanaga ka. Amangan mat. No agnignegosyon iti may parit nga agas. Tapno maitid na laeng ti kayat ko. Ay, unay daytan ka.
Kapoy ti kinalaing mo ang mga pakanilakay mo na awan may tid na akwartakin ka, narugyan nan tiyag negosyo ti may parit nga agas. Sakbay ang matiliwan kan mabalaw, ibaga mga isardeng nan dayta, ta awan na sayata pagtungpalan na, ang mga malungsot iti pagbaludan. Ken saan mo nakarintaran unay no awan mayawad na akwarta? Ano sam no niya ti adda? Agtinulong kayo kitdi, tapno narangpaya ken umaron sa ti panagbiagyo. Unay daytan kaka, ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Di kan tumot mapnek, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.